Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka pakhang office balapenlong da ka KSU jong kilai tali ki circle, kata ka KSU South Semper Circle, KSU Lauba Border Area Circle, KSU Balat Border Area Circle, ringkat ke jenis nok tilang bat ka KSU Southwest Kasils District. Mentah kesengi ka arpo artarik unailar arjar pesau kala long ke bajob, bat yaj bet yaj renti, ha ka bala sakhi babarok ki office sarkar ki badan hapo jong ka Mausen Ram CNRD block, kila khang khardep lut. Kumban syukdo ba kejing penlong ka KSU ya ka pakhang office, kadai nak kadaw ke jing menti ke sarkar ban kentiu ke dano ya ke Mausen Ram CNRD block syaka civil subdivision ke baki pat ba kani ke dong ke than kila angnut daki pau tadi ki senam. Ya baik ketika jerang. Ya, sudah tahu dari kota apa? Bapaknya kan. Cerita dong kau. Cerita. Jalan. Belum kemana? Dari Kampura ke pakhang office mentakasni ke atrik na bapra arjar apsau apo Mausen Ram sin ardi blok balakhat da kilai tlik snat trikam jong ke KSU kata ke KSU Lauba Border Area Circle ke KSU Balat Border Area Circle bat ke KSU South Semper Circle te halor ke jing lek jurip jong ki khat jong kasai nilalap ba baro ki office trikam jong ka sarkar kata kentuk nadu ke office jong PDO ke office PHE ke office PWD ke office jong ka forest ke post office bat ke fedco bat kiwe de nilalap ba kila khang khadat lot te naklem jong ni ngisno ban ai kublai ya baro ki padba kerpang ya kinong tre sarkar ki balai sno tilang hakani ke jingdawa jong ni ya ka sarkar ban kintiu kardano ya ka Mausen Ram sin RD block syaka Mausen Ram civil subdivision ti kane kapeni ba ka jingdawa jongi kilai tli kisakel kalong ka basongnia ba haka atundriu terik mentau penai haka por khatwei siteng kan sadon biang ka jingi kenduk lang jongi kilai tli kisakel bat kinong yalam snong jong baro snong ki bahap hapo Mausen Ram sin RD block bani pliu ni bani tai halor kani ka jingdawa jong ni sai ni ki lightly ki sakil ni dawa jor ka sarkar ba kadai ban sngap ya kani ka jingdawa ka jongi ka badai ka jingdawa jong padba ban kentiu ka dan ya ka Mausen Ram sin RD block syaka civil subdivision